governo sehasai comunidade Umakain atus neng Resing, ia itarak larang tambah ocupa Estado. O plano governo e equipa conjunta composto do Ministério Obras Públicas, Terras no Propriedade, Autoridade Município de Li, liderado o Secretário de Estado Assunto Toponímia na Organização Urbana, Serviço Mútuo com a Autoridade Local e a Fulancoto, pode fotiona dados no halomos marcação da comunidade sirnia uma nebe tang afetado. Tama o plano governo e equipa conjunta ne, sehasai comunidade sira nebe ia fulan novembro tinang ne. Tuir dados nebe CFLD anim fui krelata comunidade hamutu Umakain atus walu mag governo sehasai ia itarak laran. Relaciono decisão governo ne, comunidade sira pronto atu coopera ho governo ho disai sifatin referida, mas betenki hasai ho digno. Aredor sida mota malu tesik mai to finanças som mai estrada lisu da bertawala ne to tasibo sa mai to falia direção kelas presidente ini yang ikuan ne hamutuk maka atus nen limanu racing hat sedak sura atus sida sedak sura sianul racing hitu ne bema ia pembesar Korea ni kotu sedak suratan ho umakai sian ne bema bahara kampung ini ne beke natone marka dali dari to umakai atus nen limanu racing hat ne beke hati kata ke tempo pada tengki hamam pati sehusi sore ini dan neba husi motamalo mais ne tunto tasi musa memang atus ne 50 sing hat tautan ho sianul sing hitu ne otang siane quase basic atus wal mokten ki hamam ke tempo pada so ita hare karek piksune so termos de aceitação hosi entre povo ho estado de lo sono meta bela tete yang kata piksona tamba termos de aceitação iona so marca helade ho ai hori sira basura e ho propõe na fatin de usi media zemen kata kanko to agora sira nai sira hein hela para a direção de nebe matwa marca serne kanko fatin nebe ke lorloron sira hetam beneficiário ne mai usi serne kanko estado yang trai estado niente mai be ana sampo o kredit lagi lah usubat nebe mak sira helona durante ne ane sare raida start ne mai bisa san sir ne mak sira helabane sirnya sala wisa para tu governo hanoi para fonetik ane sang la barang mai itu par sira fila fali basir na fatingar sira bela kriya fali mahano par sira di hela ami hene komesa di 2005 mai to ini siramai dalarwana berarti ini dalarwana primeiro siramai tamar marca nomornya segundo mai tanda lida foto horizon serre segundo tamai tam para horizon kangko serne to sira Aldea 03 anim fuik pertence basuku Kampung Alor ho Umakain atus tolu 50 resinen no total população hamutu rihun idaresin tu observação da daune comunidade ne behela iha area ne continua kuda modo kangku ho di halo negócio Abraham Amral, GMN.